Mu nyanja ya Atlantika hafi y'umugezi wa Sao Paulo muri Brazil hariho ikirwa gitoya kandi gituje, ariko icyo kirwa ntabwo kimeze nk'ibindi. Ni ahantu hatama abantu, hatemerewe na rimwe gusurwamo n'umuntu uwo ari we wese uretse abahanga mu bijyanye n'ubunyabuzima. Nibyo, aha ni Snake Island, ikirwa cy'inzoka. Ikirwa cya Ilha de Camaida Grande gifite ubuso bwa hegitari 43 gusa, ariko muri buri gice cyacyo cyose harimo inzoka zica zigera ku bihumbi n'ibihumbi. Muri zo harimo Golden Lancehead Vipers, inzoka zitaboneka ahandi ku isi, zifite ubumara bukabije bushobora kwica umuntu mu minota mikeya. Lancehead Vipers ni inzoka zirya inyoni cyane cyane mu gihe hashyushye. Ubumara bw'inzoka ni bubi cyane, nibura twavuga ku rugero rw'inshuro 5 y'ubundi bumara bw'inzoka zisanzwe. Inzoka zaha ntizari zizwi cyane mbere y'1900, ariko igihe cyose abantu bagerageje kuhatura byarabananiye abenshi ndetse bahasize ubuzima. Kuva icyo gihe leta ya Brazil yategetse ko nta muntu wemerewe kujya kuri iki kirwa atabiherewe uburenganzira cyangwa se uruhushya rudasanzwe. Ibinyamakuru byinshi byagiye byandika ko umuntu umwe yahashoboye kuhagera akasanga inzoka zibarirwa muri 5 kuri buri metero kare. Umva nawe, izina Queimada ni izina rizwi cyane ryo kuri iki kirwa, ryavuye ku gikorwa cy'abantu bagerageje gutwika ishyamba ryari ririmo kugira ngo bahatuze abantu. Ariko inzoka ntizavuyemo, ahubwo zararokotse, zirororoka, ziraramba, kandi nyinshi ziracyariho na n'ubu. Dore umwihariko w'ibinyabuzima utasanga ahandi ku isi, byose bibarirwa kuri iki kirwa. Urugero ni inzoka yitwa Golden Lancehead Viper, ifite ubushobozi bwo kwica vuba, ariko noneho nakubwira ko ifite ubushobozi bwo kuzana ibisubizo byinshi ku buzima n'imibereho by'abaturage. Abashakashatsi bavuga ko ubumara bwayo buvamo imiti itandukanye ivura kanseri cyangwa se indwara zifite aho zihuriye n'iz'amaraso. Dore nk'ubu urubuga 9 News ruvuga ko ubumara bw'inzoka bwifashishwa kuvura indwara z'umuvuduko w'amaraso mu cyo bise blood pressure. Naho ikigo gikora imiti cyo mu Buhinde cyitwa The National Center for Biotechnology Information NSBI kivuga ko ubumara bwa Lancehead Vipers bwifashishwa no mu bindi bikorwa by'ubuvuzi butandukanye. Sometimes we use tubes when snakes iyo urimo gukura ubumara bwa Lancehead Vipers ugomba kubikorana ubushishozi n'ubwitonzi, kandi iyo turimo kuyivanamo ubumara bwayo dukoresha iki kirahure, uko ikirumye ni nako ubumara bwacyo buvamo kandi bukabikwa bukajyanwa ahabugenewe kugira ngo buvemo imiti. Ariko kandi ni igikorwa kiba kitoroshye muri rusange, gisaba kwigengesera. Snake Island ni isomo kuko hari aho abantu badashobora kuba, aho idukikije n'urusobe rw'inyabuzima bifite ijambo ryabyo. It's estimated that there are 2,000 to 4,000 snakes. Muri iki kirwa habarirwa ubwoko bw'inzoka buri hagati y'ibihumbi 3 ndetse n'ibihumbi 4 gusa. Ubu bwoko bwa Lancehead Vipers bufite ubushobozi bwo kuvura uwarumwe n'inzoka nibura ku rugero rwa 7% rw'umuntu warumwe n'inzoka. Ariko kandi abahanga mu bijyanye n'ubuvuzi bavuga ko ubumara bw'iyi nzoka ya Lancehead bufite ubushobozi bwo kuvura indwara z'umutima no kwifunga kw'amaraso. Ikindi nuko ubu bwoko bw'inzoka bufite ibyago byinshi bwo kuba abantu babwiba cyangwa se babushimuta, aho inzoka yo muri ubu bwoko ishobora kugurishwa amadolari ari hagati y'ibihumbi 10 kugera ku bihumbi 30 by'amadolari y'Amerika. Gusa ariko kandi igiteye ubwoba nuko mu myaka 50 ishize inzoka zo kuri iki kirwa cya Snake Island zagabanutse ku rugero rwa 50%. Hari isi dusaba gutuza tukumva kandi tukemera. Ntuzahajya, ariko niba ushaka kumenya ko ubuzima bwaho bumeze, ni gutyo biri kandi ni nako bizamera.